Dobrodošli u ITRS tutoriale. Ovo je drugi tutorial iz oblasti HTML-a i CSS-a i danas govorimo o minimalnom sadržaju HTML stranici. Govorimo o naredbama u dijelu head i naredbama u dijelu body. Prije ovoga, ukoliko niste već upoznati sa HTML-om, imate dole link da pogledate prethodni video, to jest uvod u HTML i instaliranje okruženja za HTML. Dakle, danas sa desne strane vidite sliku, a ova slika predstavlja minimalan sadržaj HTML stranice. To jest, svi oni tagovi koji su vam potrebni napravite osnovnu HTML stranicu koja će se moći prikazati u vašem browseru. Prvo imamo ovaj osnovni tag, to je HTML kroz HTML tag. On se dalje dijeli na dva dijela, to jest head i body. U headu ćemo pisati skripte, pisat ćemo atribute, to jest pisat ćemo nešto što neće biti vidljivo korisniku. Dio head još sadrži naredbu, to jest tag title. Ovaj title znači naslov, to jest naslov naše stranice jeste ono što će biti prikazano na samom vrhu stranice ili u gornjem lijevom uglu. Pa napišemo, na primjer, moja stranica. Sačuvamo, ja sam već sačuvao, vi kad budete sačuvavali, znači samo na bilo koji odredište sačuvate kao ime vaše stranice, bilo koje ime, .html, to jest kao HTML ekstenziju. Ja sam sačuvao na desktopu, imate ovu ikonicu HTML stranica, otvorite je i ovdje vam piše moja stranica. To je naslov vaše stranice. Sada vidite gdje se prikazuje taj title. Vraćamo se na ovo. Sljedeći dio je body. U bodyu ćete pisati sve ono što želite da bude prikazano samom korisniku. Naredbe u dijelu body. Prva naredba koju želim da pokažem u dijelu body jeste heading ili naslov. Ako imate neki tekst i pišete, obično u knjigama nikad nećete vidjeti da je sve napisano istim fontom i istim fontom, to jest veličinom slova, nego imate neki naslovi su istaknuti, oni su veći, a ovaj donji tekst je obično manji nego font naslova. Pa tako i u HTML-u imamo H1, vidite imate ponuđeno H2, H3, H4, H5 i H6, s tim da napomenem što je veći broj, to je manji font slova. Idemo H1, naslov i zatvorimo tako, kroz H1. Sačuvamo i odemo opet na našu stranicu, idemo na refresh, ctrl plus R. Ili imate ovdje u ovom browseru refresh. I tu imate, vidite kako izgleda naslov. Poslije H1 ćemo pokazati kako izgledaju i to jest kako izgledaju i ostali. Dakle, sada ćemo samo promijeniti brojeve. I kada smo sada napisali sve ove, sačuvamo stranicu, idemo opet na refresh. I sada vidite kakvi su odnosi između H1 i H6. Dakle, što je veći broj, to se smanjuje font stranice, to jest teksta. Sljedeći tag koji ćemo objasniti u dijelu body je paragraf ili P. Ovaj će se obično koristiti, ako se sjećamo prethodnog primjera za head, kada smo govorili o naslovu kako je obično u knjigama većim slov je napisan. Sada prelazimo na onaj dio, to jest obično kucanog teksta koji je obično manjim fontom napisan, pa na primjer imamo P. Danas je sunčan dan. I zatvorimo tag, kroz P. Sačuvamo, idemo na browser i refresh. Ovako izgleda osnovni, kada napišete vašu u P bez ikakvih atributa, izgleda ovako. Kasnije ćete moći da kažete kakvim slovima želite da ovo bude ispisano, koji ćete biti veličina, koja je boja teksta, to će se raditi uz pomoć CSS-a. Sada on služi samo za ispisivanje teksta. U ovome želim da objasnim još jednu naredbu, a to je break naredba. Označava se sa BR tag. Ova naredba kaže HTML-u da će preći u novi red. I sad ako kopiramo ovaj dio i stavimo ga ovdje, mi bi pretpostavili da bi on to trebao ispisati u jednom redu. Međutim, ako stavimo između njih naredbu break, on će ispisati jednu ispod drugi. Poslije dijela paragraf imamo jedan
dio koji se zove, tag koji se zove pre ili preformatted text. Tekst koji je prije toga formatiran. Šta ovo znači? Naprimjer, if a jednako b, pa otvorimo zagradu, pa zatvorimo, pa sad uvučemo, pa napišemo print nešto i tako. Ako ste programir, znate što ovo znači. Otprilike to je neka sintaksa nekog programskog jezika. Idete kroz pre. Šta znači? Ovaj tekst neće uzeti i staviti sav u jedan red. Ili neće ga približiti sve uz jednu stranu, nego će biti ispisan onako kako vi ovdje ispišete, to je sve zajedno sa ovim razmacima. Inače da uzmete obični paragraf, on to ne bi uradio. Dakle, da ste uzeli obični tag p, to je za paragraf, on bi ovaj ovdje print uzeo i privukao skroz uz ovu marginu, to jest ivicu, to jest lijevu ivicu brauzera. Poslije ovoga taga ćemo objasniti isticanje teksta. Kako možete isticati tekst? Kao i u Wordu kada obrađujete tekst, možete da stavite da bude zadebljano ili bold. Možete da bude iskrivljeno ili italic. Tako i ovdje možemo nastaviti da bude nešto podebljano, iskrivljeno i tako dalje. Napišemo osnovni paragraf tag i napišemo neku riječ. Na primjer, ITRS. Crosby. Sada između ITRS odmaknemo i ovdje napišemo novi tag, to jest B. B znači bold. I zatvorimo tag, isto kao i ostali tagave moramo zatvarati. Sačuvamo stranicu, idemo na browser i refresh, ovo je podebljan tekst. Inače da nema toga ne bi bio. Dakle, ovo je podebljan tekst. Pored tog podebljanog teksta možemo napisati i ili za italic. Ovo će biti iskrivljen tekst. Idemo na browser. Sada je tekst napisan u krivu. Pored ovoga možemo koristiti još jedan za podebljanje, to je za isticanje slova, a to je strong. Strong ili kao jače napisano, to jest jače. Kroz strong i sačuvamo. Strong je slično kao bold, zadebljava dio. Sada, ukoliko želite da pišete formule iz fizike, matematike i hemije, obično vam nešto treba što se zove indeks ili eksponent. Eksponent je onaj broj koji se nalazi iznad same baze, a indeks je onaj koji se nalazi ispod baze. Naprimjer, x na kvadrat. To na kvadrat, ta dvica je obično u literaturi pisana manjim fontom. Pa kako to izgleda ovdje? Ako želimo da napišemo eksponent nekog broja, na primjer x na kvadrat, kako bi to napisali? Uzmemo osnovni tag p i uzmemo tag koji se zove sup ili superscripted. Subscript. Uzmemo tag p i napišemo subscript i stavimo kvadrat i zatvorimo taj tag. Zatvorimo tag p, a između ovoga, znači ovaj dio će biti za dvicu, on preko ovoga zna da će dvica biti podignuta gore i ovdje stavimo još x. Sačuvamo i refresh. I sada on zna da treba napisati x u osnovnom paragrafu, da ga prikazuje onako kako treba p prikazivati, a tu dvicu zbog ovoga ovdje dijela on prikazuje kao manju, to jest kao eksponent broja x. Ako želimo da napišemo formulu vodi, to jest H2O, umjesto x ćemo staviti h. I ovdje ćemo poslije ovoga taga imati o. Međutim, sad nam treba da napišemo nešto u indeksu, to jest u donjem broju. Za indeks se koristi sub ili subscript. Umjesto p stavimo samo slovo b. Sačuvamo. I sada imamo H2O s tim da je dvica napisana manja u odnosu na ove ostale brojeve, to jest dvica je napisana kao indeks. To bi bilo sve što sam htio da prikažem u ovom tutorijalu.
Sljedeći tutorial ćemo već početi sa CSS-om, to je sa linijskim CSS. Ukoliko vam se svidio ovaj tutorial, posjetite nas na Facebooku, lajkujte našu stranicu na Facebooku, pratite nas na Twitteru i obavezno subscribeujte ukoliko vam se svidio ovaj video. Do sljedećeg viđenja, pozdrav od ITRS tutoriala.